إلا إذا كان خارج المكان من هو أشد حاجة ممن في المكان فيجوز إخراجها. Егер сен өзүңнүн айылыңда муктаждар болсо, ошолорго эле беришиң керек. А бирок сенин колу кошунаңа караганда, сенин айылыңа караганда муктажыраак бирөө болсо, ошол жака беришиң керек. مثل ما حدث في بتكين مثلا من هدم البيوت وتهجير الناس. Мисалы үчүн бүгүнкү күндө Баткенге беришиңер керек. Анткени ал жерде сенин айылыңдагы адамга, бейбешарага караганда үйү жоктор бар, кече үйү талкалангандар болду. فهؤلاء الناس في أمس الحاجة إلى المساعدة. Мына ошолор пайгамбар чыныгы муктаждарга жардам бергиле деген эң муктаждар ошолор. فيجوز أن تخرج صدقة الفطر وتعطيها لأهلك في بتكين. Демек сиз садака фитрди мечиттин имамына, бул мечиттин имамы мен Шумкар дамыламын, Шумкар дамылага эмес, мына ошол баткендиктерге бергениңиз сооптуураак. النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кыяматта Аллах таала жети түрдүү адамды эч бир көлөкө жок учурда өзүнүн көлөкөсүнө алат деген. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. Ошол жети түрдүү адамдын бирөөсү оң колу бергенди, сол колу билбестен акырын мына ошол бир туугандарга деп жардам бергендир. ويدعون إلى الإنفاق فيقول وأنفقوا مما رزقناكم. Ал бизди садака кылганга чакырып, мен силерге берген нерседен садака кылгыла дейт Аллах من таала. قبل أن يأتي أحدكم الموت Силердин бирөөңөргө өлүм келбестен мурда садака кылгыла. فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب Анткени өлгөн адам, о Раббим, мен ажалымды дагы кечиктиргениңде, فأصدق وأكن من الصالحين. кайрадан жашоо бергениңде мен барып садака берип жакшы адамдардан болот элем деп эртең кыяматта өкүнүп калат экен адам. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. Бирок тилекке каршы Аллах таала кереметтүү Кур'анда, эгер ажал келе турган болсо Аллах таала аны бир секундта кечиктирбейт. والله خبير بما تعملون. Аллах силер кылган ишиңердин бардыгынан кабардар, көрүп турат, билип турат.